pasyalan King Clark. Inanunsyo ng Clark International Airport Corporation o SIAC ing pamamuklat ng Clark Aviation Capital Picnic Grounds. Meto nga bayong community space atupan king danening Hillpuyat Avenue malapit king Clark International Airport. Dinisenyo bilang meto nga modern at inclusive a public park kapag nasaning CAC Picnic Grounds sa magsilbing recreational destination para karig bisita, empleyado at stakeholders kilubning Freeport Zone. Pagmaragul king pasilidad ing jogging at walking path, recreational at wellness facilities, amphitheater, playground, pet park at mga ragula open spaces amalyaring magsilbing lugar karem pamitipon at aliwa pang outdoor activities. Ang pangking siyak, parti 18 ning balaw sa panyulong ning green at lifestyle spaces King Clark bang mas apasikan pa in community engagement at tourism appeal ning lugar. Amuyutan nin publiko na antabayanan ning tutuking anunsyo kaugnay ning formal pamamuklat ning bayong pasyalan King Clark. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.